bentar nih. Si kena mati dah. Kembalikan bangliku padamu. Kengken Agam Cinya cara Superboy udah jam mabot ya. bikin tar Apa iwasin Pak Ijane ada dagang kacang asin. ramen bencingahe Adi bencingahe rame. Aku do bencingah hati rame. Benah ngai bo memunyi nah. sapu napi patut ego nganom Udah jam mabot nyung angki. kengken patut teh Rame dodane di bencingah gitu nah. Bencingah rame. rame itu dane di bencingah Hahi hahi. bawanan rame iwasin hari kala pujo wali di puro iwasin mekejang itu dane mabusana ada negagang agamone nyejerang agamone tar Nak mulo patut keto nyejarang kuno deresto. ha Ane lanang mekejang mesaput. busana adat tua patut ngangon saput Apa artin saput tawangki? man Saput ngaraning sapo? Yen nak nyapo tamyu nyapo dewo nang apa danu mesaput? Pangnya sepaut oh gitu bener. mawinan mengudang tawang kayak apa buin lantas liyo nang medestar putih-putih oh kepesnya di tengah wan tegak kang di tengah bot ini pak pang mecihne darmone menang kelawana darmo Saja. muncul nih dado nih muncul meneh ngungsi desang yang widiwasa pangsa ketilingan yang amek wiartan tadi kapitun pang niling saja kena kenunasi jadi gitu Bener mekejang bawa padanu agung alit. Ngangen destar kayang nelingsir medestar. medis nelingsir sepinako contoh Oh pangsaruan lengar nih. tar Kengken. asal ingat jangkin odalan ini demen natin can oleh itu dane ini kewalo sepet kena casing idang hilang Adik itu jok majliuk projani nak ada apa nih? suboling bulan jani cang matur yang itu anaknya agung Matur ngengken. apa ngeri kalau odalan di puro icena cang jina angon cang meli pengangu angon meli udang meli baju Oh pang metu ting masih nyamo berayo sih keto kena ceman. kaplak di telun jani cang matur nunas cina kaden cicina cang icena Man, tuding matan cari itu anaknya aku tunggu yang gitu itu. kayak sing nawang apa nih nan bikas parakan apa nih pagat Cina mungkin tunas cai kapen lah mungkin supaya cai kapen lah cutak lah sing icen apa cai Melantas di sengi ceno. Ye, ngudang len sing ngajak cang. nah itu agam Yen cang apa tuh nacang sengi ceno? kenapa cicena Nah ampun saja nih toh, apa tuh nacang sengi ceno? coba apa cicena Apa sengi ceno? Tawak patu-patu peturu dadi parokan, itu jatuh untuk ngobino. Yang kicen cang sinah kicen. Kalau doji sebat, mungkin cang lah dayo jani. saja nih Kalau nyak cino otang, nyak kengken je kena cangik kalau cinyak nu otang. nyak sekan nih nyak Yang subuh itu lan pangkil. lan.
Ni apa ya geng bilang mau tadi pasir. Tumben nyelisih tangkil ke puri. Duagung. Ya. Newet Cijang tangkil duagung. Sina kengken yang nuk ni. Balakani bentir sengkalo duagung. Di bentir. Inge. Di sengkalo kengken. Di bentir benturo. Singa hai. Sekana kengken yang manta ini. Di Tigang Raino sampun duagung. Tenaga Cijangipun melali kokoto. Kena ini mesliahan ke muka kutu. Inge duane wenten api wastana pujo wali ring pura manah pacang umas pengangon umas udang api nanga kesehatan kenten. Gitu man. Inge ampun ares kenten ampun rauh ring koto ten kalian Cijang ipun mau belanja ke toko. Nak yang memunyi. Mau belanja ke toko gitu. Inge Oh, sebuah itu lantas. ampun ares kenten ten tahu nang Cijang parakane bentir nutuk niko saking lori. Ipun megat margo niko. Di Margo ya. Nek sedang rame itu yang banding. Inge ipun megat margo. Agat ten muel PUL. Kami singwel gitu. Ampun ares kentan kibakanipun merengang. Benar. Rame tawak niko, pasaran niko. Ampun ares kentan ten taunangipun wenten motor ngebat niko. Motor ngebet kengken gitu. Becak lain naik. Saja. Ya pun ada motor becat lebih kan kengken. Ampun ares kentan padakani bentir. Komplok kok duhagung. Hah? Dibentir komplok motor. Inge tabrak lari. Tuh cijang ngesep abang Bayu deh. Oh, yang keto sang rahayu selamat nyaman ini. Napi rahayu. Man. Di bentir melisah, motornya melaik. Oke. Ten tabrak lari niko. Tuh. Weh, saya tenang aja. Saya kena banting ingetin. Motornya nonpok nyaman itu. Ampun ya tungkol Cijang mau belanja. Wau jag-jag yang Cijang dapat yang Cijangipun sampun melisah. Aduh. Nak sampun takon yang Cijangipun. Mana kengken? Man sing kena bancing ingat yang deka motor ini nabrak kenten nang Cijang. Oh. Aing. Man motor apa nemblok sini? Sing kena masih pengingatin. Aing. Cijang mewah kemanahin. Kengken akan nyerapang nih. Ngon sebuah sengadan anawang. Saya lemot lemang ngajak nyamuk. Kawan nyaman cik kekir. Jadi kakudiang. Kengken akan nyerapang nih. Wenten keniangan dawage punika duagung. Apa? Kuncen motornya nih ulung. Inge. Ambil lango grape-grape limane bencer niko keniangan kuncen motornya. Nah, ya diapain kunci nih gen. Tadi yang ngebukti itu. Dijo, bilang tuh nyan. Anak sampun wehna Cijang ring barak ni bencer. Saya ngapa? Inge. Cian tuh, Cian. Ketan bani ngelipatan niko bangsan bertanggung jawab menawi. Sina jejak. Inge niki napi kuncene na baktan Cijang. Cien. Niki. Mi. Inge. Mi. Bos kan. Yen mana hang Cijang sina niki kuncen motor gerus niki. Selama lengah. Weh. Nang iwasang mata. Kadi rasa. Motornya paling gede nih orang ki ada sang mau nih kuncen. Wenten motornya paling gede no dan niki nyen kuncen motor ngeloso nyen. Saja. Cara jelema sing kain pesu. Tar. Yan ke kene jenang kunci ini. Yan sing play banglah. Mirip nih kuncen gelebak jenang. Kuncen gelepok. Yan niki kuncen gelepok nih ten mau kancing. Nih bang yang ampun padane bang kelah sama pikul. Wih, ngelatur ngomong. Cijang. Nyaman cene kengken. Apa nih sangat sakit anu. Sane banget. Ah. Entut dipone long niko. Apa? Entut nih long. Di, itu sih sing idang majalan. Dan
nak pulas mantan kan ngidang kijong. Yang saja keto, suboman pubadang cai. Dijo pubadang dijang. Cik lengah perjani lemone. Yang sengkalanya manci engalang kelaibang aja ke kamar sakit anaknya. Tapi aja kok kamar sakit. Keke. Dijang kan medue jina. Nak ko di rumah sakit mepresor ares mubat ares oreno maya dijo dijang rajina. Bang yang apa ni pon pang padang. Yang gede kan katurus. Lemo tanpa semung cini. Kena ipon sakit ujang kijang ni segar-segar ni lu sakit. Yang cai luwung kena cini gelada nih sing tongos. Bes kalau nih yo parekang tadi nih. Tuk saja nyam jelemo ke kene nih. Weh, jani aleh nyaman cini. Aku dong ngonyang probio, aku don lahang pipes jagelah tunasen, ajak ke kamar sakit. Yang sampun tukori dewa bacang mepico jina, daki rerah kijang. Ale yuk. Ngap! Tanang sakite! Datang. Mengkengkenang, kowe kawan bates yang dari nyakan. Sakit datang. Kena celana. Begenak cara mangku dong. Sakit ya kenang, kenang naik bona. Tadi sekar nih. Semua sama. Udah digesang ngebang. Ada di jaki sakit. Tang ni sekar minum sakit. Enak gini cene. Telah merasa dalam kenyang. Mana? Weh. Ajak saja nanti ke kamar sakit. Ini ada pipes amor nih. Sekuang nih kan guna sakit. Inge nyanan yang kirang nale tunasang kirang. Jangan. Inge. Jangan. Inge. Ulian sakit dulu kah? Man masih ngalegai. Yang sing kenyang sing pesupes nih dodo hago. Aing celecat nih. Pesnet lah tabung ango. Hei, Hah? mana? Kengken. Dom. Dom. Nak kengken sih naget doman. Ngapuasan gede sekayang ci tanpa dangjang. Tegalo-halo naget doman. Mancang orienci. Nanan ngatang naget doman mancang gitu. Sembang kini. Sing kang kengken nih apa kencang nih. Nah, masa Kalau timbal tuyong nganong pedok. Nah, do babaan aku unding jang pak. Do aliang ibu gae, alih dukan itu dua gong kudo. Masa sembang Jawa pakai jadwal di dianjin. Nah, dom. Bang cang cido mang. Bangji jang domang. Nah, cang ingat menyamong aja ci. Sekan bangji. Bang, Ada nasing bang. nih napis kertas nih. Ya napidang dom dadiang daduang nyanan sing kanggo penlanjang kalau. Lungan bidangan dom nah. Nah. Adon bidang dom. Kai bidang. Yang bidang. Kai bidang. Yang bidang. Kai bidang. Yang bidang. Kai bidang. Yang bidang. Adon petang bidang. Asal. Jangan dipipes barak-barak. Sing cawang ci. Ane barak kan bunga to. Yang aliang caro bunga pucuk nih barak.
Artinya baraan ini nak lungo. Lung. Bukan petang bintang. Gimana? Tenang kan? Adin los. Harus man pipis bin. Yang kene. Pang man pes liu pinah. Lung apa pindah nih? Lung nak ke pipis cik. Kau nggak tahu lung transmigrasi pedok? Tenang ngalih pipis. Terus man pipis. Oh, mau ke Banjar Paning. Udah ke Banjar Paning. Aja si Pak Mantri ini si patut jager we. Apa kalantos angka ibu ini? Ampun uleng tuni, jangan tosang motor. Ngantos motor. Enak doh rumah sakitnya saking deriki. Man? Kan ngidang jangan dong mereka. Kan wenten motor meriki. Apa? Kan wenten motor meriki. Kan ngao montore menek meriki. Saya jelang kepas lionan pintongan. Jangan. Mula aja kita mau ngerasakan mudik. Kedua lu mana kene batas yang mana? Nak mula kedua untuk nenong ni kok. Niki kesam, niki yang ngatangan kan? Tatang. Iya. Agak tonen aja jika mau ke kamar sakit. Ados kan kan? Tuh, ibu sana ada ngorain lah. Sapu napi atur no. Untuk sakit kene, Inge, dia najak ke kamar sakit. Kadi itu ngajak ke getap batas jangan dia. inge nak long ni kau bangkan kadong ngacat mulu getap. Oh, getap. Getap apa silon nanti kayu ke? Yang tuyah banget. Sapu napi. Kemudian anak len tuh yang ngetap. Inge, Saya paling lonjak dini kan itu nggak. wah dikit pacang rerahang balian. Kemudian ada balian ben. Laris, Gelah kan hitungan. tukar dewa pacang picong upat. Gelah kan ngetap. Sudah sehat bos. Bigas ini weh. Ini madang jadi mau kanister baru tau gak? Rasa mirip gas yang tain mapai cemar papenang kai. Bawanan metu winayan jadi buko kene. Ada yang ciluang. Sing ijen anu naspes kan itu dua agung, pesu dayan ci tidong. Nano, alih no. Cokor dia dukor ini rendijang riando kan dijang ulo cokor dia watong. Ini tuh akong. Mang non enten sangkan yang titiang sosok di bawah cokor dewa. Uniki jinah cokor dia pacar. Aturang. Wakong Aturang. nyalit panah dia. Unyang aturang. Niki jinah cokor dewa. Niki. Tapi kengken cuman ngelopong jatuh kino pedong. Ikan doamu nih. Di busana cekel dan pipis di lemon. Kirangan nih kok. Oh iya sana tuh ujang mau nih. Meriki yang dumon. Pipis nak mula keuangan. Inge mumpung kirangan di tiang munas. Dong pangit ban caiwe. Dan Jokori Dewa mempicol usulan dari sekian-sekian. Sampun munasnya nggak lepas tangan sang. Nah, gue menang. Jokori Dewa sekian munas. Tir. Kena kain apa jamang cai. Kau bedeknya nggak legae ku dong. Isi nalo narang. Yo dah jamang cai. Lu gerut. Rasa dan kerumuan ketekan paman ini. Apaan sejati? Perana gatu tanpa wangsit paman nekai menaki buku gelah. Bila dia pikir dan gelah. Ada nih bakal apang paman harap
Yuki medaging pisan sekali pawo catu we. Di tiang tangkil ngajeng palumut dewa. Gumanti wenton sanerangan. Dari aturan di tiang Ini napi menawi wentan. Ngayang ring itu waktu. Sedang rumusan. Di seragam petangkil ban parakan lah. Moga. minap sampun lali palungut cukur dewa. Tapi malih di tiang sampun boleh tangkilin baguan tuh. Guna sang padewasa. Duanin mangkin galah sana becik. Jadi marginin palungut cukur dewa. Penjeman. Rasa kasrengagan lah mirang atur paman. Subuh kanti paman manunasan padewasa. Ingin nak wenten karyo napi pun iki. Nodo sampun lunasang padewasana rin. Munapi pisaman itu anak kelingsir. Raja Dewata. Ajuh palungut cukur dewa. Palungut cukur dewa jagi lungo mereka kejagat Megawati. Tapi kemahawinan asal. Duanin jagat dikirim bojo negara. Sarang kering Megawati. Sana mengahring sejeroning tidak lingkuran. Unik kewantah umir. Kanto sampune wato itu anak kelingsir. Cokori dewa rades nenten uning ring pas semetonan itu anak kelingsir itu nak sampun nika. Yang sebuah gitu, dong neslo panemayan telah bakal tangkil kamu ke Megawati. Paman, semua kan telah mirang atur paman itu pakai. Reming polas paman itu yang pakai begogelah. Yang sengke paman tekuk, meh satu segera bakal nyesal. Sedang dulu, gelak masih mapai guman. Guman pi bakal mencacinya, nurek seni panjang. Nah sawireh jani, ada lantas atur paman buka itu, anto de patut bakal utama enggak. Kan, ini jani sanggup bakal memargi kamu ke Megawati. Memargi palungut cukur dewa becik-becik. Pangyang titiang. Jadi lunas sendiri ki. Mang nelado karyo. Ngiring radu, mangga tulis tau. Paman, Ireng kinkin ang nggak bakal mentaki-taki. Bang melah paman ngemek kuring dah dini. Baik, pergi lagi. Urus. itu pancang lungo gusti nak bukan Cair ajang pedamalan. Ini kita aku. Yang kami yang aku. Ini video doang gede. Dan gangken nak winaya di dewi. Nah, tadi anom. Ngelah di dewi nyamu di karang kepasihan. Gak senguhang dua kuku dan ini. Sakti walau di tambangan dari Kengken winaya di abung. Karena asuh aku buin di dewi. Rasa-rasa perari.